8 сентябр асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси Маҷлиси Миллии Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба ифтихори 31-умин солгарди истиқлоли давлатӣ майдони Истиқлол ва муҷассамаи Истиқлолро ифтитоҳ карда, дар барномаи бошукӯҳи фарҳангӣ иштирок ва суханронӣ намуданд. нахуст президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо бардоштани парда аз рӯи лавҳаи рамзӣ дар вазъияти тантанавӣ майдони Истиқлол ва муҷассамаи Истиқлолро ифтитоҳ карданд. аз 121 метр баландӣ иборат будани муҷассамаи Истиқлол рамзӣ аст, яъне қисми поёнии маҷмаъа 30 метр рамзи сисолагии истиқлоли давлатӣ ва қисмати болоӣ 91 метр мазмуни дар соли 1991 асри гузашта ба даст овардани Истиқлолро ифода менамояд. масоҳати умумии муҷассамаи Истиқлол 11900 метри мураббаъро дар бар гирифта, майдони зери сохтмон 4761 метри мураббаъ мебошад. дар қисмати болоии муҷассама тоҷи қутраш 8 метра ки аз титан сохта шудааст ҷойгир мебошад. дар рамзи Истиқлол тоҷ ҳамчун рамзи давлатдорӣ, истиқлолият, соҳибдавлативу соҳибтамаддунӣ ва таърихи омӯзандаи миллати кӯҳанбунёди тоҷикро таҷассум мекунад. пояи муҷассама пирамидаи 8рӯя буда аз 7 даромадгоҳ иборат мебошад. ёдовар мешавем ки 26 майи соли 2018 аз тарафи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи таъсиси комиссияи байниидоравӣ оид ба гузарондани озмуни кушод байни шахсони воқеӣ ва ҳуқуқии ватанию хориҷӣ ҷиҳати интихоби беҳтарин лоиҳаи ангоравии майдони Истиқлол бо муҷассамаи Истиқлол дар шаҳри Душанбе фармоиш ба имзо расид. озмуни мазкур 11 марти соли 2020 аз ҷониби аъзои комиссия ва мутахассисони соҳа ҷамъбаст гардид. дар маҷмӯъ дар озмуни кушод 32 лоиҳа пешниҳод гардида буд. лоиҳа бо рамзи тоҷ ки аз ҷониби гурӯҳи эҷодии сарраёсати меъморӣ ва шаҳрсозии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти роҳбарии раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ таҳия гардид, сазовори ҷойи якум шуд. ин лоиҳа бо бартариҳои афзалиятдор ифодакунандаи тамоми талаботи озмун ва рамзи давлатдорию таъриху тамаддуни оламшумули миллати тоҷик мебошад. ҳангоми тартиб додани лоиҳа бо рамзи тоҷ, лоиҳакашон ҳамчун асос ба рамзи дарахти ҳаёт такя намуданд ки он ғояву мазмуни васеъро ифода ва таҷассум менамояд. аз ҷумла дарахти ҳаёт бо реша, тана ва шохаҳои он рамзи зиндагии ҷовидона ва сарсабзиву устувории ҳаёт, тоҷпоя рамзи пойдору устувор ва бардавом нигоҳ доштани тоҷ, 7 гумбази гирдогирди муҷассама рамзи 7 қабати замину осмон, 7 иқлим, 7 ранги асосии табиат ва 7 зинаи ташаккули илму маърифат ва худшиносиву ҷаҳоншиносии инсониятро ифода менамояд. маҷмаъаи майдони Истиқлол аз бахшҳои алоҳида иборат мебошад ва муҷассамаи Истиқлол дар маркази боғ бино ёфтааст ки аз берун атрофи онро 14 деворнигораи андозаи 9 бар 5-20 метр иҳота намуданд. дар ин 14 деворнигора таърихи зиёда аз 6000-солаи халқи тоҷик вобаста ба марҳалаҳои таърихӣ бо аксу рамзҳо таҳти унвонҳои гуногун тасвир ёфтааст. деворнигораҳо бо унвонҳои мухталиф аз қабили Каюмарс ва Ҷамшед ҳамчун шоҳи аввалини қавмҳои орёӣ, шиносоӣ бо китоби Авесто, ба сари қудрат расидани Куруши Кабир ва муттаҳид намудани сарзамини орёӣ, муборизаи Спитамен бо Искандари Мақдунӣ бо номи муҳорибаи Санги Суғдӣ, таърихи пас аз Сомониён, дастовардҳои фарҳангӣ як марҳалаи тӯлонии таърихи Ниёгон бо нишон додани акси китобу катибаҳои асримиёнагӣ ва намунаи санъату ҳунар, шоирону адибон аз Абдураҳмони Ҷомӣ то Аҳмади Дониш ва доирбашаҳрҳои бузурги таърихии тоҷикон Саразм, Гонур, Балх, Нисо, Марв, Самарқанд, Бухоро, Тахти Сангин, Хуҷанд, Панҷакенти Қадим,
бунҷикат, ҳулбук, қалъаи ҳисор, ҳирот, ғазна барои бинанда маълумот медиҳад. дар ошёнаи якуми муҷассамаи истиқлол сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ бо шароиту имкониятҳои хизматрасонии маҷмӯа аз ҷумла намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ, намунаи дастовардҳои аҳли эҷод, толори синамо ва ҳуҷраҳои корӣ шинос шуданд. ошёнаи якуми иншооти мазкур аз 7 толори кушоду барҳавои намоишгоҳ, қабули меҳмонони олиқадр ва толори синамои 5D бо 12 ҷойи нишаст иборат мебошад. дар ошёнаи дуюми муҷассамаи истиқлоли майдони истиқлоли шаҳри Душанбе осорхонаи таърихии шаҳри Душанбе ташкил карда шудааст. осорхонаи шаҳри Душанбе аз галерея ва тахти тоҷикон иборат буда 15 ҳуҷраи корӣ, маҷлисгоҳ ва ҳуҷраи назорати камераҳои мушоҳидавӣ дорад. осорхона марҳилаҳои гуногуни таърихиро дар бар гирифта, дар он асосан бозёфтҳое ки зимни гузарондани кофтуковҳои археологӣ дар ҳудуди шаҳри Душанбе дарёфт гардидаанд ҷамъоварӣ шудааст. аз ҷумла дар осорхонаи шаҳри Душанбе табарҳои сангӣ ки аз маҳаллаи Лӯчоб ва соҳили дарёи Душанбе дарёфт гардида мутааллиқ ба асри санг мебошанд ҷой дода шудаанд. мавҷудияти чунин ёдгориҳо гувоҳи он аст ки Душанбе дорои таърихи қадима буда, дар ҳудуди он аз давраҳои қадим ҳунару ҳунармандӣ, фарҳангу оинҳои гуногун рушд карда буд. иншоот мувофиқ ба талаботи муосири осорхонашиносӣ ва ороиши замонавӣ бино ёфтааст. экспонатҳои осорхона доир ба таърихи қадимаи Душанбе ва рушди шаҳр дар давраи навтарин ба тамошобинон маълумоти муфассал манзур менамоянд. ҷобаҷогузории нигораҳо мувофиқ ба хронологияи таърихӣ амалӣ шудааст. дар осорхона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо тахти рамзии шоҳ Исмоили Сомонӣ ки бо назардошти арзишҳои таърихӣ сохта шудааст шинос шуданд. ин тахт пурра ба усули миллӣ ороиш ва кандакорӣ шудааст. иттилоъ дода шуд ки тоҷи дар болои тахт ҷой дода шуда аз тиллои тозаи истеҳсоли Тоҷикистон сохта шудааст. тоҷро сангҳои қиматбаҳо аз қабили алмосҳои диаметрашон 3 ва 2 миллиметра, ёқути кабуди диаметраш 15 миллиметра, тилло ва тиллои сафед ва лаъли бадахшон бо андозаи 22 ва 15 миллиметра зиннат медиҳанд. дар рӯи тахт фарри шоҳии тиллоӣ гузошта шудааст. фар ки нишони давлатдорӣ ва тахту тоҷ аст, бо 68 шуои зардӯзӣ оро ёфта бо тоҷи заррин пайваст шудааст ва ин ишора ба эҳёи нави Тоҷикистони соҳибистиқлол ва 68 шаҳру навоҳии ҷумҳурӣ мебошад. ҳар як риштаи зардӯзишуда бо риштаи филизии тиллоӣ кашида шудааст. аз ду тарафи тахт грифҳо ё худ шерҳои болдор бо минқори уқоб ҷойгир аст ки бо шакли бозубанд аз хазинаи Амударё ёфт шудааст. бояд гуфт ки тасвири шери болдор ҳамчун нигаҳдорандаи тахт ва қудрат байни мардуми бохтари қадим хеле маъмул буд. тахт дар байни чортоқ ҷойгир буда, атрофи онро сутунҳои чӯбини бо сангҳои қиматбаҳои маҳаллӣ оро ёфта иҳота карданд. паси тахт бо деворнигораҳои панҷакенти қадим ва рахша, афросиёб ва бунҷикат бо истифода аз сангҳои қиматбаҳо сохта шудааст. атрофи онро калиди тиллоии рамзӣ аз 7 шаҳри қаламрави имрӯзаи ҷумҳурӣ Душанбе, Саразм, Хуҷанд, Истарафшан, Ҳисор, Ямчун ва Ҳулбук, инчунин нусхаи намунаҳои санъати волои хазинаи Амударё, бозубанди тиллоӣ ва аробачаи тиллоӣ гузошта шудааст. бо назардошти арзиши гарони таърихӣ доштани ашёҳои гирдовардашуда, сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон масъулинро вазифадор намуданд ки ба хотири ошно намудани шаҳрвандони кишвар, насли наврасу ҷавон ва сайёҳони дохиливу хориҷӣ бо таъриху тамаддуни бой фаъолияти осорхонаро бештар тарғиб намуда, мутахассисони беҳтаринро барои муаррифии гӯшаҳои он ҷалб намоянд. аснои боздид аз осорхона президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба олимону бостоншиносон барои ҳифзи ҳамаҷонибаи ин ёдгориҳои гаронарзиш, густариши фаъолияти осорхонаи навтаъсис, ҷалби бештари тамошобинон ба сайри осорхона, ошно намудани наврасону ҷавонон ба таъриху тамаддуни кӯҳанбунёди миллӣ ба воситаи ёдгориҳои ба намоиш гузошташуда, ба шаҳрдории Душанбе ва масъулони осорхона дастуру маслиҳатҳои муфид доданд.
баъди боздид аз осорхона президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ва раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар майдончаи тамошои намои пойтахт зебогиҳои шаҳрро мушоҳида карданд. бояд гуфт ки яке аз ҷойҳои ҷолиби муҷассамаи истиқлол майдони тамошои он мебошад. он дар ошёнаи 14 дар сатҳи 94 метр ҷойгир аст. майдони тамошо доирашакл буда дорои 4 дурбини калон ҳаҷм мебошад. масоҳати умумии майдони истиқлол 30 гектар буда 2.7 гектарашон макони баргузории чорабиниҳои сиёсию фарҳангӣ ташкил медиҳад. дар майдони истиқлол беш аз 200 нафар сокинони маҳаллӣ ки шумораи зиёди онҳоро занон ташкил медиҳанд бо ҷойи кор таъмин гардиданд. ин иншооти муҳташам аз муҷассамаи рамзи истиқлол, минбар, дарвозаи марказӣ ва дарвозаҳои шимолию ҷанубӣ, фаввораҳо, деворнигораҳо, майдони баргузории роҳпаймоӣ, гулгашт, таваққуфгоҳҳо ва ғайра иборат аст. дарвозаи марказии майдон ки 43.8 метр дарозӣ ва 9 метр паҳноӣ ва 32.67 метр баландӣ дорад, бо истифода аз масолиҳи баландсифат бунёд шудааст ва он дар қисмати хиёбони Рӯдакӣ воқеъ мебошад. дар майдони истиқлол бо ибтикори сарвари давлат дар давоми 2 сол дар ин майдон зиёда аз 7500 бех дарахтони ҳамешасабзу ороишии нодир шунонда шуд. мавриди зикри хос аст ки пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон шахсан аксари дарахтони нодирро 20 сол қабл аз хориҷи кишвар оварда дар боғи қасри миллат парвариш карда буданд. ин дарахтон бо иштироки бевоситаи сарвари давлат дар гӯшаҳои гуногуни майдони истиқлол шинонда шудааст. тарҳи лоиҳаи бунёди ин мавзеи дилкаш бо санъати нотакрор ва бо риояи тамоми меъёрҳои бунёди марказҳои фарҳангиву фароғатӣ бо завқи баланди зебоипарастӣ ва табиатдӯстӣ аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон таҳия гардидааст. акнун баъди ба истифода додани майдони истиқлол ин мавзеъ майдони асосию марказӣ қалби пойтахт ва каъбаи умеди тоҷикистониён ва тоҷикони ҷаҳон гардид, зеро дар ин ҷо рамзи истиқлолу озодӣ ки хоҳишу талоши миллати сарбаланди тоҷик аст гузошта шудааст. минбаъд дар ин мавзеи дилфиреб ва мӯъҷизаи нотакрори меъморӣ чорабиниҳои сатҳи олии ифодакунандаи дастовардҳои даврони соҳибистиқлолии тоҷикон баргузор мегардад. дар идомаи раванди созандагиҳо дар шаҳри душанбе бунёд шудани майдони истиқлол бо муҷассамаи истиқлол нишона аз пешрафту шукуфоӣ ва рушду нумӯи мамлакат мебошад. пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо дарки анъанаҳои ибратбахши ниёгони сарфарози мо аз ҷумла зебоипарастӣ, покизаманишӣ ва заҳматдӯстии онон пайваста ҷаҳду талош менамояд ки мардуми тоҷик имрӯзу оянда низ рисолати поку ибратомӯзи гузаштагони номдори худро идома диҳанд. нақши президенти мамлакат дар шукуфоии сарзамин тавассути таъсис, ободонӣ ва сарсабзгардонидани гулгаштҳо, боғҳои фарҳангиву фароғатӣ ва мевадиҳандаи кишвари маҳбубамон хеле бузург аст. душанбе дар гузашта ҳам боғшаҳр буд, вале бо бунёди боғҳои нави фарҳангиву фароғатӣ ва навсозиву ободонии бесобиқаи боғҳои пешина, ин шаҳри дилҳо кунун воқеан ба як сабзшаҳр ва ё боғшаҳри камназири дунё табдил ёфтааст. зеро пешвои маҳбуби миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар ин самт тадбирҳои арзандаи таҳсину офаринро роҳандозӣ намуданд. баъди ифтитоҳи майдони истиқлол ва муҷассамаи истиқлол, президенти мамлакат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар назди меҳмонон ва иштирокчиёни чорабинии идона суханронӣ карда, ҳамаи ҳозирин ва дар шахси онҳо тамоми мардуми сарбаланди кишварро ба ифтихори 31-умин солгарди истиқлоли давлатӣ табрику таҳният гуфтанд. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
سلامت باشید. هموطنان عزیز، ساکنان محترم پایتخت، حاضرین گرامی، به افتخار جشن بزرگ ملی 31 سالگی استقلال دولتی، اینچنین به مناسبت افتتاح میدان و مجسمه استقلال تمام مردم شریف تاجیکستان، ساکنان پایتخت و همه شما حاضرین این چهارمینی با شکوه ادانه را صمیمانه تبریک گفتم. به کل شهروندان مملکت سلامتی و سربلندی، صلح و آسایش، خوشبختی و روزگار آباد آرزو می‌نمایم. استقلال دولتی آغاز دوره کاملا نو در تاریخ دولتداری تاجیکان، مرحله تازه در تشکل هویت ملی ما و مقدسترین و بزرگترین جشن برای مردم تاجیکستان محسوب می شود. استقلال و آزادی مایه افتخار و سرفرازی و ننگ و ناموس خلق ماست که و شرافت آن بیش از 13 ساله این جانب ما برای آبادی وطن عزیزمان جهد و تلاش می‌ورزیم. با افتخار و قناعتمندی از زحمت صادقانه مردم شرمنده تاجیکستان ابراز می‌دارم که در عرفه تجلیل 31مین سالگرد استقلال دولتی در پایتخت مملکت شهر دوشنبه همچون رمز استقلال و آزادی افتتاح گردیدن چنین میدان زیبا و مجسمه باشکوه باز یک دستاورد ساکنان کشور می باشد. ما از نعمت استقلال و آزادی شکرانه می کنیم که به شرافت آن تا به امروز در تمام گوشه و کنار کشور محبوبمان هزاران انشاءات خرد و بزرگ از جمله مجسمه باشکوه استقلال را بنیاد کردیم. وقتهای آخر با تشبث و اقدامات سازنده راهبریت مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر دوشنبه، زحمت وطن دوستانه متخصصان و صاحبکاران با ننگ و ناموس کشور و ساختمانچان تاجیک در پایتخت مملکت بنیاد کارخانه‌های استحصالی، مؤسسه‌های اجتماعی، راه و پل‌های معاصر، میدان‌های ورزش، باغ و گلگشت‌های زمانوی و مرکزهای خدمت رسانی وسعتی بی‌سابقه گرفته ایستاده است. هدف از بنیاد مجسمه استقلال در پایتخت کشورمان شهر دوشنبه پیش از همه حفظ ارزش‌های تاریخی و فرهنگی خلق تاجیک، تجسم رکن‌های مهم دولتداری، باز هم بلند برداشتن حس خودشناسی ملی و در ذهن و شعور شهروندان مملکت، خصوصاً نورسان و جوانان، تقویت بخشیدن اندیشه استقلال و آزادی می باشد. با استفاده از فرصت برابران مقامات اجرایی حاکمیت دولتی پایتخت، معماران و متخصصان، ساختمانچیان و همه آنهایی که برای اقامت افراختن مجسمه پرشکوه استقلال و بنیاد میدان زیبای آن سهمی وطن دوستانه گذاشتند، منتداری صمیمی خود را اظهار می‌نمایم. هموطنان عزیز، تمام عزم و تلاش، تشبث‌های سازنده و بنیادکارانه و نقشه و هدف‌های استراتژی حکومت تاجیکستان که در زمان صاحب استقلالی عملی گردیدند، به خاطر مهیا ساختن شرایط زندگی شایسته برای هر یک ساکن کشور، تامین نمودن استقلال انرژتیکی آن
حفظ امنیت آذوقه‌واری مملکت و به کشور پیشرفته و صنعتی تبدیل دادن وطن محبوبمان روانه شدند. وابسته به این یک نکته مهم را خاطر نشان می نمایم. امروز مردم شریف کشور خوب درک کردند که همه پیشروی های تاجیکستان پیش از همه از برکت استقلال و آزادی، صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی، یعنی اتحاد و سرجمعی خلق تاجیک به دست آمدند. ما می‌باید نیست باید با متحدی و سرجمعی و زحمت اهلانه و سازنده خود سرزمین اجدادیمان را باز هم آباد و زیبا نماییم و تمام امکانیت و اقتدارمان را به خاطر رشد دولت صاحب استقلالمان و بالاروی آبروی آن در عرصه بین المللی سفربر سازیم. در این روند خرد و بزرگ کشور باید اهمیت و ضرورت حفظ استقلال دولتی و تحکیم پایه‌های دولتداری ملی تاجیکان را عمیقاً درک نمایند و در خاطر داشته باشند که هر اقدام و تشبس‌هایی که هر یکی ما امروز انجام می‌دهیم برای خلق تاجیکستان و فردای آباد فرزندانمان یعنی نسل‌های آینده میباشد. از این لحاظ ضرور است که مردم ما بخصوص نسل جوان کشور اندیشه استقلال ملی را جزء مهمترین و جدای ناپذیر حیات و هستی خود، محور ننگ و ناموس و هویت و غرور ملی شماریده به خاطر تحکیم هرچی بیشتری آن سعی و تلاش نمایند. ما باید همیشه در یاد داشته باشیم که استقلال دولتی مقدسترین و بزرگترین دستاوردی خلق تاجیکستان، به‌بهاترین نعمت زندگی ما، مایه افتخار و سربلندی و ننگ و ناموس خرد و بزرگ مملکت و سرچشمه تمام پیشرفت و کامیابی های مردم شریف کشور می باشد. روند و رویدادهای جهانی پرتضاد امروزه به هر یکی ما هشدار می دهند که برای حفظ استقلال و آزادی، بزرگترین نعمت زندگیمان و حمایه منفعت‌های دولت و ملتمان همیشه هوشیار و آماده باشد. تکراراً تاکید می‌نمایم که همه زحمت و تلاش ما باید به خاطر آباد نمودن وطن عزیزمان و به قطار دولت‌های پیشرفته رسانیدن تاجیکستان محبوبمان سفربر کرده شود. ما باید به ترغیب و تشویق ماهیت دولت و دولتداری معاصر ملی، احترام ولایت قانون، قدر و قیمت صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی یعنی دستاوردهای استقلال دولتی اعتبار دائمی و اولین درجه دهیم. با استفاده از فرصت مناسب مردم قوی اراده و با ننگ و ناموس تاجیکستان محبوبمان را دعوت می نمایم که وطن عزیز خود را صدقاً و مثل جان خویش دوست دارید. شکرانه این آب و خاک مقدس را به جا آورید. برای حمایه آن از همه گونه تهدیدهای جهانی معاصر آماده باشید و به خاطر آبادی و سرسبزی این دیار بی‌شناسا دهچند سعی و تلاش نمایید. من به عزم و اراده شما مردم با ننگ و ناموس تاجیکستان و مخصوصاً جوانان وطن دوست و وطن پرست آن اعتماد کامل دارم و می‌دانم که از عهده این رسالت و
وظیفه با شرف چون هر وقت سربلندانه می‌براید. بار دیگر همه شهروندان سربلند کشور، ساکنان پایتخت و شما حاضرین ارجمند را به مناسبت 31 سالگی استقلال دولتی، افتتاح مجسمه استقلال و میدان استقلال که رمز دولتداری ملی تاجیکان می باشد صمیمانه تبریک گفته به هر یکی شما فضای آرام و آسوده، اقبال نیک و برار کامیابی آرزو می نمایم. جاویدان باد خلق قهرمان، شرفمند و سربلند، وطن دوست و وطن پرور، با ننگ و ناموس و زحمتکش و قوی اراده تاجیکستان. بگذار صلح و آرامی، ثبات سیاسی، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی در تاجیکستان عزیز ما ابدی باشد. پاینده باد وطن محبوب ما، تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. خلق عزیز من، خانت همیشه آباد، قلبت دائم شاد و سرت تا ابد بلند باد. تاجیکستان عزیز من به سوی پیشرفت و ترقیات و فتح و نصرت های نو به پیش.